zigize ikintu bita Christian magic kandi amadini arabikoresha cyane. Hanyuma harimo n'ikindi kintu bita ngo ni exorcism ni practice yo kwikora abadayimoni ariko ikozwe n'abandi badayimoni. Ushaka kuvuga uti se birashoboka gute se ko abadayimoni bakwirukana abandi badayimoni? Ariko iyo practice irahari kandi irakora yo kwirukana abadayimoni bikozwe n'abandi badayimoni, yitwa exorcism. Namande bakuri Google baravuga ngo exorcism is a practice of evicting demons or spirits. Evicting, kwirukana abadayimoni cyangwa se indi myuka. Rero bakora, hari practice baguha mu buryo bwa maji. Twenda ucane buji runaka, namba baranumva Satani tagiye kunyataka ufate tumaji runaka